Reci mi, ti, da. Okej, hvala. Molim, cijenjena publiko, molim vas malo pažnje i molim vas, hvala vam. Ovako, vidjeli smo koga je spasila publika, koga ste vi spasili. A vidjet ćemo dalje šta će biti. Studenti, molim vas, izvolite. Molim vas, hvala, molim malo pažnje, molim vas, hvala. Dragi studenti, može malo tišine, molim vas, i pažnje, budite ljubazni, hvala vam. Znači, dragi studenti, ponavljam studenti, jer vi, Mirjana, ja govorim, hoćeš biti ljubazna da me saslušaš, hvala ti. Slušam ja kako uvek. Super, hvala ti. Znači, dragi studenti, jer vi još niste zvijezde, zvezde ili zvezde, vi ste protekle nedelje bili najgori od sve djece. Mnogi od vas su pokušali da naruše dignitet akademije, profesora koji rade na istoj i žirija. Od ulaska na akademiju pa do danas vaš odnos koji bi trebao biti profesionalan i onakav kako ste znali je bio sve lošiji i lošiji. Čak ste prekršili pravilo koje ste potpisali i znali pri ulasku na akademiju. O čemu se zapravo radi? Reći će nam više direktor akademije, gospodin Saša Dragić. Dobro večer. Dobro večer navijači, dobro večer žiri, dobro večer studenti. Dobro večer direktore. Dobro večer. Mi se obično nalazimo svakog utorka na analizi gala koncerta i na tim analizama pričamo sve što nam je na volji. Govorimo iskreno jedni drugima sve što mislimo. Međutim, večeras ću samo ja govoriti, a vi ćete slušati. Postoje neke stvari na akademiji preko kojih ne mogu da pređem i koje ne mogu da tolerišem. A o čemu se radi? Ajde da zajedno pogledamo sve to na VTR-u. Pa vidite što su ovo, čiste računice. Krenemo da glasamo, čiste računice. Čekam sam da ima koga će profesor da me spasi. Bila ti je računica. Ako imaš, na primjer, 2 čoveka tamo, koja stvarno hoćeš da ostane, onda glasaš za onog ko, pošto obično se dešava da preko puta bude jedan od favorita. Onda ne glasaš za favorita, zato što će da publika. To smo sad radili na 70 miliona. Isto i sa Đoletom. Za Nikolu smo se bojali, smo ga spasali, Đoleta smo ostavili da spasi publika što se i desilo. Mislim, konta nije ono računaju, tako da što ga ne ima. Znaš. Ali bit će zajedno, jao. Baš pričamo zakon ja malo. Fuzonu maminu meni Kristina. Da se koleti. Zašto si glasala za Milicu? Zato što sam se s Vukašinom dogovorila kad dođe od toga se glasa za boljeg pevača. Mislim, tad ne mene poznala. Čekaj, Nina ti je bila bolji pevač od Nikole? Da. Posle ono što je se desilo sa Joksimović? Jebi, meni ima super peva. Ovo stvarno. Pa znam, ali jebote, Nikola ubija. Znam. Ali još tu jedan faktor. Jedan jako velik faktor koliko mene presudio. A to je koliko mi ima godina.
molim vas, hvala, molim vas. Dragi moji studenti, vi svi vrlo dobro znate da je život u stvari jedna velika igra. Neko tu igru igra fair, a neko ne. Ovoga puta niste bili fair. A ja vas učim da se u životu nikad ne zna. Možda onda kad misliš da najviše gubiš, u stvari najviše dobijaš i obrnuto. Nažalost, tu lekciju niste naučili. Ulaskom na ovu akademiju vi ste potpisali ugovor koji vrlo dobro znate, a ja bih da vas podsjetim. Potpisali ste da možete da nominujete, u stvari da oslobodite nominacije jednog studenta, ali bez ikakvog prethodnog dogovora. Ovim ste doveli u pitanje uopšte vaš boravak na akademiji. Hvala navijači što ste fair, svaka čast. Hvala vam svima. Dok imate ovako fair navijače, nema problema za vas. Oni su shvatili situaciju. A situacija je sledeća. Zbog ovakvog ponašanja večeras ste svi nominovani. Međutim, dragi navijači, da žiri večeras ne bi bio besposlen, ja dajem mogućnost da spase 2 studenta za koje misli da su svojim radom i ponašanjem zaslužili da ostanu na akademiji. Žiri, izvolite. Molim vas, hvala. Ajmo umiriti publiku ili ćemo i sve izbaciti van zajedno sa... Molim vas, hvala vam. Prema tome. He. Šta je bilo? Ovo je poseban užitak za žiri večeras. Međutim, Vukašine, opet se javljaš. Pa samo malo, ja se izvinjam, molim te. A gdje ste vi pošli, oči moje? Hajde svi. Hajde svi onda stanite kad ste već pošli. Hvala vam. Znaju oni sve gdje treba. Hajde. Međutim, prije nego što večeras budemo dobri, za razliku od prijašnjih puteva kad smo bili vrlo dobri, ipak bi vam kazali šta mislimo o svakome o vas, ovako jednoj ležernoj, neopterećenoj atmosferi, jer mislim da ste i vi to zaslužili, a i mislim da smo vam i dužni neka pojašnjenja. Pa, na primjer, momak koji stalno sjedi na klupi počasnoj, ja ti stvarno moram kazati, ti si jedan od onih pjevača koji svaku pjesmu diže i to si dokazao kroz svo ovo vrijeme koje pjeva, a to je jedna osobina, to je stvarno osobina velikog pjevača. Jako se dobro snalaziš, bez obzira na karakter pjesme, sve ti jednostavno, svi stilovi ti leže, dobar si i zavređuješ to što te još uvijek tretiraju kao favorita, ja ti želim puno sreće do kraja. Znači, nisu u pravu oni koji su, krivo smo bili shvaćeni zadnji put, da mislimo da publika nije u pravu. Dijelimo sa njom u jednom dobrom dijelu to mišljenje. Osim toga, mislimo da si, Aleksandre, jedna sjajna ličnost i da vrlo dobro funkcionirate sa svim ukućanima u kući, što je također jedan veliki plus. Dakle, mi se slažemo s publikom apsolutno u vašem slučaju. Ali, i vrlo si lukav, znači, pročitali smo te. Idemo dalje. Marina, možete vi što reći, onda novinujte, molim. Ali jako lepo vaspitane, ja to cenim. Evo, mi ćemo reći po 2 rečenice o svakom od kandidata. Ja bih voljela nešto kazati Milici. Milice, vi ste večeras bili odlični. Pokazali ste da počinjete pjevati. Ova akademija dobro djeluje na vas i nemojte, molim vas, misliti da je vaš mim